Na kraju sela, u maloj i hladnoj kući, živjela je djevojčica po imenu Lana. Nije imala mnogo, ali imala je veliko srce. Dok su druga djeca sanjala poklone, Lana je poželjela samo jedno, da zima brzo prođe i da njezina mama bude dobro. Te noći ispred kuće se pojavio Djed Mraz, ali izgledao je umorno, kao da mu je potrebna pomoć. Iako nije imala gotovo ništa, Lana je podijelila ono najvažnije, toplinu i dobrotu. Izvan trenutka dogodilo se pravo božićno čudo. Božić je stigao i u njihov mali dom donio je radost, nadu i novi početak. A Djed Mraz je znao, dok god postoji dobrota u srcima, Božić nikada neće nestati.